BJP ke cari सरकार तुम हरमु anam akile ke paso kwa puthak haro khat samilang sola pen rong mangwe block congress committee tum kacheso broiler abo ki jora beha puthak AJYCP pen kheran kya mai tangni BJP सरकार det chari det pen हरमु hotar anam ke paso era puthak congress tum hamre na long kachesonga jaime ke de भोमकुरा आपके में कार्डम नाली तुम तो आना फांसे तब में नीलिहिन पर नंबर जेरेक लो कार्डम बिने बिरटांग तो अनपे नर्जेक था असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी लपेन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी तुम कपिन खारतेंग पेन इंडिया आंकांग पियलोंग अर्निवांग के चोसो नमुंग पेन चेंगलो हरमु हरटर अनाम अंता अकेले मते आदर के पबात पफुथा हाराघाट LAR लो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तुम डॉकमोका आहिथियालोंग कचेसोंग असेंग तोंग कचिपीपन पातुमी जखांनि भयंकर सिरकेबरनी डगमका आहिथियादुम महामाया मंडल कांग्रेस कमेटी असा हे मथेंगनो अलong हाबार के हाथ समिलंग सोल पेंडोंग मंगबे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तुम चपातिर पिबनसी नॉन बीजेपी राचालिया सोंगातुम हरमु हरटार अनाम के पास अकेले के पबारा पुथा के ओंगदुम आरमु जेतोंगसी काचेसोंग पदपन बांसो काचेसोंग पुनालोंग AICC मेंबर अनपाटा के AEC EM बारिन अशोक तेरोन हिनपेन के थानपन के BJP सरकार आतंके हरमु हरटार नाम पांचुमा मासे ठेकथिलो नसोबने जो कांग्रेस सरकार के बांगजा फांदेर देलो नसे कांग्रेस सरकार जोंगसी के बांगलो पुलोतांगते हरमु हरटार आनाम सेतामे की जोंगन लोंपनपो सोनसी नॉन कांग्रेस सरकार के चले अस्तेदा लोंग नॉनता हरमु आनाम पासुन बमनु बसी थानपन फ्रांक कांग्रेस सरकार जु के नॉन नितो न पसंद एले नॉन कांग्रेस सरकार के दो राजस्थान लोंग सनसन अबेन का छत्तीसगढ़ कर्नाटक लोंग सनसन गैस सिलेंडर पकम एलो न पकम एलो अबेन आके जो पे पैसा पी एग्रीकल्चर तो पैसा तो नरन एलो नॉन अबेन नॉन राजस्थान लोंग सन पेट्रोल तो पकम एलो दम बांगे आकाम किनी ये क्वेश्चन में आकाम संसद से क्लेम नॉन ते बीजेपी सरकार के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुके नॉन नालो नॉन बांगे आदर के पात कम के बादेलो लातुम बा पिलो मा मिनिस्टर एमएलए तुम पिलो जे बस्तु बना दर सองते चुचे दनो के चपकम चलो बिसि पुजी गरम ऑन फेने बिलो बोलते फेन लंग दे दना हा थिंग पियरम ले दमय बिसि पुजी असन लोपे लागे के पथराक इतिकिंग मति लापेन आबारिन EM बिदासिंग रंपी पेन कानिंग जे पनके बीजेपी सरकार के रारा फान के कोंग एरा फान की पिबना सामुस मेसी पिबम लापेन आमे थांगा तुमके बेलचा पेंसी तुरबम पुसी आर बकपन कौशल में से के पो अपने थी लोन में कालो ओके तक ले लो असन था लोन मते जदि चिने ते लो पुरा तंते बक बक मन के फारुसिता बिसी लो मन लेना लो ते रार तुम कसम से करेंगे पो रा तुम के चुक्लेम के चोदा ला जितु sok sang le ke jorda do le ke long takali la pu bang ke ator asubam ato bang income mang ga ru bo rundo sab ki palak pensira tu bani ke tangsam aso rundo na le ke long ji jekba jon kalo suri sira parin ne pana ja lale nang ne hem ke suli po se hormu pakom nang ji alang tum apang kongos tum do ko ho alang tum kala song lo ia salek iset set prothe alek iset set si tum ke protest hala suke ador ko me thangla sira ke protest je ko sa tum ke holmota ador bokom te ador ko suti don ha su pendalang tu ma ke papa tu ke konno ke dabur su se bangso kache songalong ke AGCC mai phu sumrong ha dun mai phu abarin ke AECM bidasing rongpi AICC claim bang phu dun mai phu asok teron KDCC Kongchun Bang Sanjit Teron atum pendanglo Haraghat LA along kido Block Congress Committee atum an lapen Mondol Congress Committee amai phu Chunbang an pada claim bang phu bang phiatum chetong dun si ongdung armu ben kachesong RD chepadopon PP non central minister Smriti Irani alangli ekdom slender kirung pen atum protest do set pilang daming no pini BJP tumare lang 1200 पियातुन सिपिंदागदार जे उरुलोदो आइसकिन आतुम प्रत्येक महिला तुम भान सुइधोसो पिपन पनकु पिनि सुइधोसो जन सिपले 1200 आरे के लाग के कोना लनते लगे इनार की पिलो इनार बांके चिठी थुते थिदु जगाते ngora pen
Congress government do subsidy 150 200 rupees subsidy long non itu landami no subsidy kuan lo 16 toka bisi 30 toka kali magalang 30 toka subsidy long Mandi sih kalau subsidi masih pabrik dia pula gitu. Subsidi masih pabrik dia tu. Matema kita antang last 3-4 months subsidi masih already zero free dia subsidi. Dok Moka pen Samsung Inti Caribbean Live. Patumi jakhongni phain korasir kebarni Assam Jatiabadi Yuva Chatra Parisad mate AJYCP asahem Bokajan along AJYCP tiripia mai klembangphu jintu phukan pen pherangkya mai kangni Jitu phukan ben pherangkya mai along kaning jepon ke non alom khatkhati lahore jan habar broiler abwa beha ke klematum ningkan ko an penlone thangnat KEC pen aron aloke choklim abe pin pen ke klembo matum sige ong Lasi, broiler abo Dimapur anat kipon lapen lahorejan khatkhati malom beha ke claim atum setame KEC pen kenangji aronalo en pami basi claim nangji jongsi KEC pen aronalo en e pulote koson si KEC tum midu kilong poposi jongpon কাৰ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত এখন কাউন্সিল আছে তথা অটোনমাস কাউন্সিল আছে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এখন আছে এই পৰিষদৰ কিছুমান নীতি নিয়মৰ যোগেদিহে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব লাগে বুলি আমি জানো আমি এটা দেখিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত ব্যৱসায় কৰিব গ'লে পোনপ্ৰথমে ট্ৰেডিং লাইচেন্সখন লাগিবই যিকোনো বিজনেছ ক্ষেত্ৰত হওক সি গাহৰিয়ে হওক বা সি ব্ৰইলাৰে হওক তাৰপিছত লাইভ ষ্টক পাৰ্মিট লাগে তাৰপিছত ভেটেৰিনেৰী পৰীক্ষা কৰা চাৰ্টিফিকেট লাগে কাৰণ আমি অভিযোগ পাইছোঁ যে Amparda, Veterinary Department atumpen check pa me mate health certificate do etpensi nahok pensitame wanangji pusi ke hang padopon. বৈখন কৰি তাৰ পৰা নানা ৰূপ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু লগতে লাইভ ষ্টক পাৰ্মিটো লাগে এই যিবোৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে যে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদি যোনে ব্যৱসায় নকৰক কিন্তু সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকে কিন্তু অটোনমাস কাউন্সিলৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন মতে কৰিব লাগিব বুলি আমি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰখনৰ যদি এই কাগজপত্ৰ বিহীন হিচাপে কৰি থকা হয় তেতিয়াহ'লে এই অটোনমাস কাউন্সিলে যিটো ৰিভিনিউ টেক্স ক'ৰ পৰা ল'ব আৰু যদি টেক্স নাপায় চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে সামাজিক কামসমূহ কেনেকৈ কৰিব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বুলি ক'ব যোৱা নাই কিন্তু ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙত ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়া তেওঁলোকে অটোনমাস কাউন্সিলত যিবোৰ নথিপত্ৰ লাগে কিন্তু সেইবোৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু যদি অনাগত দিনত যদি অনুজ্ঞাপত্ৰসমূহ যিবোৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এই যিবোৰ অবৈধ ব্যৱসায় কৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা কৰিম Bokajan Penanantirang Caribbean Live. Congress Rachari Asongpen Hamran Rong Sopialong Hormu Hortar Ador Ki Soputha Kachesong Pakruha Anpin. Bharatiya Janata Party mati BJP pen kedamtang ningkan sirkep India angkang pi kachari aja konglong depen Hormu Hortar Ador Kiso Akele Kilit Pigajok Aphong Indian National Congress mati INC atum kache song asai ke dengalong non puta anno kache den kabidera jok hawarara atum kicho na sona mung penchenglo Hormu Hortar ason tinta Ador Kiso Akele lit pigando Hormu Hortar Ador Kiso Puthak hawarara raphan kapachini dagja phanpura West Caribbean Long District Congress Committee pen patir piponsi Hamren Rong Sopialong Aruiwang kecho Bhomti ahithi mate Saturday market along kache songa jaime dengpon Bangsoa jaime kedeng along Assam Pradesh Congress Committee in charge WKADCC Kongchunbang Apurba Kumar Bhattacharjee penchenglo APCC Lamjai Sarpo Anparta MLA Barim Joyram Ingling WKDCC Administration Kongchunbang Honsing Inghi WKDC Mondal Congress MIP Kareng Phangchupi Soteng Mondal Congress Committee MIP Dhaneswar Ingtiatum Penjalinsi Ongdong Congress Aphan Aningka Chithiatum Armu Chitudunsi Kachesongalong RDP Dun Kachesonga Jamek Dengdet Pen Hormu Hortar Ador Kepaso Akile Kilit Pika Puthak West Caribbean Long Deputy Commissioner Krishna Barua Arideng
Prime Minister Narendra Modi aphan kapanong pinpuralo pidampen Penang an apo GPC chingki chingwai pen hormu hotar ador ki soputhak sodak pen pin rempon West Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hemalong APCC Sankur Chunbang Apurba Kumar Bhattacharjee lapen APCC Lamjai Sarpo Joyram Ingleng atumpen Pherangkia Thengnu Lamthe Kejai Arjusina আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ এই যিটো স্কাই ৰকেটিং প্ৰাইচ হাইক হৈছে এসেনশিয়াল কমোডিটিজ মেডিচিনছ পেট্ৰল ডিজেল LPG সিলিণ্ডাৰ এটসেট্ৰা এটো কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে datum dipu kedam jaga kama dakta pacunun kupeni NOC tangho ayap tangho pencenglok ini kasartifikat ayu peni ayu la kacirap dun aero office dan dakta subsecretary do la pen taxation penangan kama bang kendak pacok ya kasi nona bang la son aweder lo pu agulong lah la daka power provider pulo te la ke bitang se kicok Hamran Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Self-Help Group Atuma Phan Kangthur Ponjia Phanpura Sarkar Pen ke Panongpon Pradhan Mantri Adi Others Gram Yojana Scheme Pen Korkanthi constituency ke parlo Self-Help Group ner ke Atuma Phan ason sai ki klemia hormu keron pon Patumi Jakhongni Phaing Kora Sir Cap Arni Korkanthi constituency along Self-Help Group Atuma Phan Kangthur Ponjia Phanpura Pradhan Mantri Adi Others Gram Yojana Pen Self-Help Group ner ke Atuma Phan sai katiki jia phan ason akor mate machine keron pon Sonsi, Sok Angjin ke pangroma machine, water pump, jangthu ke sora machine, thermit ke koi machine hai hui ron ponlo. Anparta Self-Help Group Atuma Phan voka ka sositami John Pharo hingi sose ron ponlo. Sonsi ke bangjilang arni sitami sarkar pen lapuson asona machine nang le thu pulo tangte Self-Help Group Atuma Phan ron pon bom popusi BJP Korkanthi Mandal Committee mai phu donoi ingte hin pen than pon. Korkanthi Farman Prime Minister Adi Kam Yojana Bangso Scheme Pen Morona ke machine dan farming adu ke koi machine dan ke solar machine dan water pump hai hui pini ni tum la Korkanthi ke palopon Self-Help Group atau panong PC ni tum pini ron pon long lo lapen ni tum ansot takalila ako Muka kasus kami ni letum John Pharo ini susean ni letum di Pajir pon lah lalu se labang sohin pen ni letum Korkanthi hoi pen kecuru jike lalo je letum Karbengo Autonomous Council Chief Dr. Tuliram Ronghang labang so leadership pen soal letum han pacing thunang ba ansuse kengkam paciyo nang po ke bori pon thek posi churu parlo la silapen dak local MSC mate Karbenglong Autonomous Council Chairman Raju Tusuk Sarpanch Tame Churolo alangli nang pin kada tengsi nil tum kadoi workers tum pensilang si laben pu block department atum pensilang si nil tum pinil bang sormu di Pajer pom buka kaso bang kini tum la 36 Self-Help Group apa sih tum panong pipono Self-Help Group long don lijon polo son pipon sini tum ron pono apen la mesin abang ke apply komre mesin itu la sirkap Self-Help Group sini tum kontak tum pan pacini teng mangka aku nang le tulang pusiku solar project do solar sta menang leji sini tum adlo apen la water pump kata aku nang le tulang sini sini ko Korkanthi constituency ke paro Self-Help Group Atuma Phan Puson kerap ke Pajir pon thega phuthak KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen KAC Chairman Raju Tisu Atuma Phan kachuro Pajir pon Bangso hormu ki ron ponalong BJP Korkanthi Mandal Committee mai phu doloi ingti dunmai phu Kamson Rongpi Agrenated Engineer Robinson Kro atum pen danglok Korkanthi constituency ke paro Sakti Kendra atum lapen BJP Mandal Committee longklem bang phubang phetum ta chetong don renti Dokmoka pen sem singingti Karbi Anglong Live Pinara babirta kel ponse kangtoniglo arni kime